पापा फ्रांसिसाच्या भलायके पासत मागणे. देवा सगळ्या बावडत्यांच्या गवळ्या आणि सलयणारा आमच्या भाग्यवंत पापा फ्रांसिसाक तुझ्या केपोवीस सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांची पदवी तुवें दिल्या. प्रस्तुत पिडेक लागून आस्पत्रेन दाखल जाल्ल्या तांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. पिडा सुसून व्हरूंक तुजे सुकूर पालाबय. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर. बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. आम्हा सर्वांचो दैवेक वैस दी तांकां तुजो आदार, धैर आनी संपूर्ण भलायकी. तांची भलायकी तपासणी करच्या दाखतेर नर्सांक तुजे दैवेक कृपेन बर. तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टाक वळोवंक सल्ल्या सर्व भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचें नवे. आमेन. भाग्यवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरयेक कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे तें जाव. नमान मरये कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरये कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया. ए सोम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयेक भडवो खबर दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ए मुचा जेजू
आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सुमेस अदम्यांक सरकन तुजी काकूट अदीक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय आमेन. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सुमेस अदम्यांक सरकन तुजी काकूट अदीक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय आमेन. तिसरो मिस्तेर बेतलेहेमांत जेजू जल्मता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान बरे कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू.
भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेजूक तेंपलांत भेटयता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यां सरगार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारतां आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतां. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मरिये आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती अंक्वारीचे अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव निस्कळंती माये आम्हा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आम्हा बसवत विनंती कर. आपुट माये आम्हा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोवशणी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. दयाळी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसवत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आम्हा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आम्हा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसवत विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आम्हा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आम्हा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा बसवत विनंती कर. पथक्यांच्या आसऱ्या आम्हा बसवत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शेकाये आम्हा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्त
क्रिस्तावांच्या आधारा आम्हा बसत विनंती कर. भडव्यांच्या राणीये आम्हा बसत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आम्हा बसत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा बसत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आम्हा बसत विनंती कर. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले बघोस आमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले दये ऐक आमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले काकुळत आमची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूर्ण समेस्त विघ्नांतली आमका सदांच निवार. आनंद बरीत आणि सदैवी औंकवारी. भगवंती देवाचे माये आमापासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावसाच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत औंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शुभ वार्ता. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळ 14 तावन 29 पर्यंत. जेजू पेद्रूक जाकोबाक आणि जुआंक घेवन पर्वत देंवन हेर शिसा लागीं पाटी येत आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करन आशिल्ले तें तांणी देखलें. जेजू पळयतच थंय आसलेले सक्कड अजाप जाले आनी धांवन वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करनासलेल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागलेल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशीं हाडला. तो ताचेर आयिल्ले तक्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड वंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसाराक भायर घाला म्हणून तुजे शिसा लागीं हांवें परातलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ये अविश्वासी संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजू पळयलोच देंवसारान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोन फेंडोंतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताकाच नास करी जै म्हणून तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवर आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार? सतमंतल्यांक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापय दुकां गळोवन उठल्यान म्हणालो, सतमंतां धन्य, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरोन आयिल्लो पळोवन जेजून देंवसाराक भेस्टावन म्हळें, हेर्या आनी मोन्या देंवसारा,
ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो ओडी काडीत देवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून तसो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोन उबे रावलो. घरा वेतस जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर गेलोंक आमच्यान कितें जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर गेलोंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाय ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मुळीत देणे देवाचे मंदिर मनशा भूताचे सुंदर दोन सुल्याचे पलगण आत्म्याचे नवाल तुहे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंतकरणांत आसच्या पातक्यां तूं नेकीत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावडतां नांव तुजे संवसार गाजयतां मागून धाड माये मागतां सर्गीचे बेसांव माय तुजो उपकार बावडतां नांव तुजे संवसार गाजयतां मागून धाड माये मागतां सर्गीचे बेसांव. मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.